Yo, what's up, everyone? Danish Freak here. Yeah, I'm on vacation. I just want to make a little quick update. And yes, that's me right there. That's me. But I got my hair cut, so it's not that long anyone. Anyway, I'm gonna translate this into Danish first, and then I'll be translating it back to English. So, yeah. Hvad så alle sammen? Danish Freak her. Ja, som sagt, så er jeg på ferie. Og jeg er på Kalymnos, en græsk ø, som ligger lidt tæt på Tyrkiet, kan man sige. Og ja, der bor jeg hos min moster og hendes mand, som er græker. Og deres barn hedder Evelina på 2 år, og som jeg er gudfar til. Grunden til at lave det her er, at lige for resten af jer opdateret på, hvorfor jeg er hernede, og hvorfor jeg ikke lægger video ud med og sådan og så videre. Jeg har min nøje computer med. Heldigvis fik jeg den til at virke med strømstik. Og ja, der er delfiner hernede. Grunden til at jeg laver det her er på grund af mest for at hjælpe min moster og hendes mand med at få lidt mere gang i den hernede. Det er en pissefed ø. Hvis du godt kan lide sådan stille, men stadig en lille smule natliv. Og der er sæler hernede. Ja, så kig i description. Ja, description, hvad fanden hedder det på dansk? Det ved jeg sgu da ikke. Men ellers så bare kig derned og tryk på det link, der hedder Nadir, whatever. Kalymnos Nadir, jeg kan ikke huske det. Bare tryk på det. Gå ind og kig, læs lidt om det. Og så bare, hvis I viser jeres forældre det. Fordi hvis de ser det her måske, så kan det godt være, at jeg har lyst til at tage herned, altså. Og så bare e-mail dem. E-mailadressen er også i description. Og det er et pissegodt sted at bade. Og det her, der er billeder fra lige nu, det er, hvor I kommer til at bo, hvis I vil gerne være hernede. Heroppe i det her lille hus, som jeg kommer tilbage til senere, som I kan se. Det her, det er udenfor, hvor I kan sidde og nyde sol og så videre, så videre. Og der er badestrand lige nede foran jer. Og der er ikke så langt ind til byen. Og ja. Hvad jeg laver hernede, det er, at jeg arbejder i en bar. Længere den er ikke. Altså, jeg arbejder i deres bar, som Andonis han har. Majas mand, min mosters mand, som hedder Andonis. Det er altså indenfor, nu kommer jeg lige til at snakke lidt sådan anderledes om det, men altså, det er rigtig godt at klatre hernede. Utrolig godt at klatre. Det er en af de bedste steder at klatre i hele verden hernede. Bade, det er virkelig godt. Sæsonerne for klatring er september og oktober, så lav nogle reservationer, hvis I har lyst. E-mail dem og sådan lidt af hvert, så det kan være fedt. Ellers er der gerne noget. Nu vil jeg oversætte det til engelsk igen, drenge. Og hvis der er nogle spørgsmål, så leave comment in the... Yeah, leave a comment below. Whatever. Alright guys, Danish Freak here. I'm gonna translate now to English. This is where I went to vacation on. Where you see all the pictures. There's a seal, there's a dolphin. You can watch all that if you come down here. Link is in the description for the webpage, but it's on Danish. So if you have any question, email them. The email will be there as well. If you seem like you like it's cool and you like it, it's quiet. It's good for climbing. It's just very good for if you want to just have a break from everything. This is the bar at work in. This is like half of the alcohol they have in the bar, and it's not expensive. And if you the Jägermeister machine, oh my god, I love it. It's really good, and you know what, guys? I just wanna it raises a lot of them. I just wanna let you a heads up that this is where I'm vacation on. If you wanna make a reservation, email me. Well, not me. Email them. Links in description. Anyway, guys, I'll be back in the start of August making more videos. Have a good holiday. Have a good vacation. Remember to do whatever you want. Peace.